Assam long 2026 election assembly campaign ki kuri ke lapen Ladakh pen chini no Ladakh suri hojan hanjang langsung pachua campaign si Ladakh ke chok dak lo wai dak lo je BJP atum ke pini pen bang ke election ke pat huji jitu aisu mate mudda velo atema people lalang tum ke uruna doi lapen kupilo pas kiji chang pensi lana din tame rada phan ke bai ke jai rada tom Karbi Anglong rada ning kang 244 alams tame boitai si vet kali boita pli pho Gaurav Gogoi lapen Rahul Gandhi tame chok dak lo lapen Congress party lapen jitu ni tum jitu opposition alliance APHLC tum do hi ni party hi ni aning kang lo lapen Indira Gandhi ho Jawaharlal Nehru ho da din si ka do ka 6 article jitu 244 ai pilo lapen 6 schedule ta ki pilo lapen Congress atum ke alam chak chot kali jitu BJP atum ke 15 lakh PG pu 2 crore sakuri PG pu office tame election जो दिया था फिर के अमित शाह पानाजुला ये 15 लाख का देने का वादा क्या हुआ ये तो एक इलेक्शन का समय बोलने का तरीका है एक जुमला था बट कांग्रेस doesn't believe on जुमला कांग्रेस whenever they speak they deliver का समय लमचा किसी भी पार्टी लगे लासिन हाली तो हमारे पश्चिमी लो BJP लोग के कोई तुम अंश तमे पिनिया बैंक के नंगलिंग चला नो इले तुम प्रांग ता 244A implement जी पुला आला सोह तमे जे कांग्रेस तुम हलदा का प्रोविजन पिया फिता फिके राजा तुम चितो दुंदे पिनिया नि समय कांग्रेस अरी देंग सी लपेन APHLC opposition alliance dong si 244A तमे चार जाग उंजी लपेन जॉग जी लपेन जितु 6 schedule समय रेंग जी लालो नानी तुम्हारे पश्चिमी BJP अतो पिनी पे बैंक के इलेक्शन कैंपेन जी एचओ वेलो लाहलो तु मैसेज के सर लोकल मीडिया फन कुपिया potong cingkikan ke dari bilang song ke bang teman apang si Ratna Singh bang duta local media fan cingkikan ke lapen Amit Shah bang cingki prime minister Narendra Modi cingki pini tala song Rahul Gandhi bang nani tum afan no dang thek tikang long lidat bon alang tum bang ke lason akai tame security alama potsi ajha ki siksak do lapen jong si PG pulate aprang pencil hai kado ke pachini nai lapen scrutiny check et sil hai bang ke long ji lasi la bang nang li tum ning oi nang ne li tum mundi ta party do anta nang lu du long le APHLC pe matro bahini vet halo candidate chot nili tum ta candidate vet chot lan kyong an muta lan vet lo lake because of security reason la so pod lo lage nang li tum ning oi nang sir article 244 ini implement kan balang singgilo sampai kita tang 15 years nang li tum sarkar sola elu kalau sudu pacunci non pacunci puning question la so question bang me pick de 6 schedule putame hong bidhana long kipita lake congress to lapen 244A morni sinai ta congress to lapenon MOU SDC utkeche tokta with more power lata congress to MOS 1 chi tok ji putame lata congress din si chi tok tikang all the power de lapen kichi tok ye phan kenele tum jitu hanti ache tailong ke bang tame congress din hus initiative kurilo nona phichi to office tame ni tum lo kache jitu implement nang ji puhut ke hang ji ting hut bang ke belek party tum bang ke MOU MOS pumat po lahai bang ke dip tip tik congress party tum bang ke 244A nang ji pupo BJP tung ke nang ne pupo ke article 244 implement nang pupo mane bang ke MOS MOG chitok po ke la so po sila bang ke bung ponlen titik la so po sa ke siksak do but it is all the power that is being given and transferred or entrusted are by the Congress party with no other party has done this lahanong tuma pe janai sir asolong ke mang hudu ti sir Assam men Meghalaya ke chekka ka duta kalau sodu lamchak mang jipilu stamino anda tum dekti non ke bang tum beg jimala sokta hala so hutsita me jitu Karbi Anglong phan tame nang tum ning hang chipaklang hoi hutsita me hala so 244 amen pen ke Hai Dundesi in a democratic process always remember it is count of head. If pusi counting ye Hai Dun bang ve Raidang tin vet halo in a democracy process it is counted. That's rather ning hang chitone rather ning hang chipaklang ni 244 elam ning jalo. Pini rather tum jong si BJP ki chong hu party phat corruption phat di ni tuma social system ka do ka ve ke peng no phat dak besa pir thai ka do ka ve ki do tangka paisa rat long pale nahi lapen jitu longle phelang piat 1,52,000 bigha non corporate tumhan ki pi hala so party si nahi lasi ye tumke ning siver lo APHLC tumpen lapen congress tumpen rada phan ki pajoi kg phan rada phan pa siksak se pin pe non dhubang ke chongwai kro ye phan si je itum ning siver je alliance ke do lo so that they are not confused whom to vote एकमात्र कि पहा ये फान BJP फान जे डाक पेन तुम तेरेक नहीं पुलोते लके APHLC पेन कांग्रेस अलायंस उंजी पोजने सी
rat phan pa joy ke pa chong wai phan si lan tum ke dolo Rahul Gandhi batai kini ye kang jong si Kongres Sarkar bang lati Himanta pangke Himanta Biswa Sarma bang ke dialog thap gitu laso bang claim big di masa jong si nang Sarkar bang Congress party jita power long do ha ke cheng benta kupine corruption thaglong lo putela tumha resignation pa pipo la tumhala dak pen ministry pen same pa vedet po sa Congress BJP party long bangke corruption ong la tumha promote kuri ong corruption ong la tumha elevate kuri ong Congress is a different party. Congress is a party very different. It doesn't play with the sentiment issue-based politics, but with values. Values pensipatuji Ladakh ke alam si tulir kiba Himanta Biswa Sarma along with Himanta Biswa Sarma CM Tuliram Ronghang also will be in a very critical position if Congress come to power because we will be allowing the concerned agencies to go independent inquiry. Sa kedam tang apor karbiang long opposition kang tang kring pulute APHLC tu kasi kedam tang apor ke rata kisung ke APHLC tu chini pulo kasi non nang letum both opposition tum chelang pet pen APHLC tu makemang dopik kasi nang letum Congress Party National Party ben nang letum laso kemang hayu pachun ponjima Akemang thang ta bilo dak akemang bangke how to strengthen the six schedule along ke prang nitum Congress ke dohtame nitum kam pilong sakuri pilong kadok kawitame six schedule under autonomous council si power mukha exercise lo ladak nang chi yok long la school pithe nang ki kim kerang tame sta jitia BJP bangda da phibangke thang tabelo dada ladak bangke Himanta Biswa Sarma si Tuliram Ronghang aphan isi putla son pakan boilo chabi lote kenang yu chabi pipo pakan po somarham paklang po APHLC pen Congress tumke kuson chi do thek da pipo si BJP long do thek da aning ke hang isiver just six schedule foundation in tangnangji it should be standing on a solid rock sekinang ne hala support bang sin tu ye ning siver lo Congress tumbang ke six schedule kilomati kipa jut ko ifane pangtang ni non bang eng tang te yo ni si APHLC daning oil la penona bang ke 244 e yong si PJ polote more with more power independent jong si tuha padulong polote itum the differences tayo velo I should bang only one six schedule tang ni koton master long Pero